erkekler staloyga kirip çay içemez kaldı. Kirse bile kadın şıkıragan kadın değil. 99% kadın. Jobaga çıqqan ay, mana Jobaga bar, men jobani ko'taraverib, misal жаңлай, sen özüңdü elingde, men daim aytып эле атам. Элибизди өзүбүз тиел басмасын, барышыбыз керек. Эките болом, бара беришибиз керек. Мындай болуп, Чындыгы токтоп туруу керек. Бул комиссия түзүп койгон өзү дагы бар комиссия. Комиссия мынтип алуу деп айтпай атабыз, өзүбүздүн айылыбыздагылар жашырып атабыз. Ачык эле. Көкжарда чайханаларга катындар барганга запрет этиптир. Биз кече ошентип отура албай өрнөккө барып отурдук. Ошондон эмне кылабыз? Каяка барабыз? Чайханага барган катындарга 500 сомдон штраф. Өткözгө аткан адамга 1,5 миң сомдон штраф салып чайханадагы катындарды кууп атат экен. Al ayal kayaka barabız dep mukurap atat da üy jok beken al ayaldım. Ajap kılıptır. Üyge oturgula. Ecem bolasun bu, singdim bolasun bu. Üyüm jok bu, bolsam Kıtayga barıp oturup gel. Ajap boptur. Üyüngürde oturgula, çay kılıp. İçinde hala özü katınlar. Olup ketti, çayxanada tolup. Başlıca Biz jayda bolsun, meçitте bolsun, bayan kılıp atабыз bul boyunçaçı. Pastanla aytıp жүрөбүзчү. Mayli ayal kişi barбасын дебейм менчи. Барсын, бирок күйөөсү менен барсын, бала чакасы менен барсын. Бұл көріністің қатты қатталған емес.